Pozdrav ljudi, dobrodošli u drugu epizodu Happy Wheels. I da, nastavljamo gdje smo stali, ali moram da vam pokažem kako igram. Odmah gdje smo stali, ali ona epizoda danas je bila dugačka, pa sam mora da prekinem. Da, dakle ne. Opet igram ovaj Pogo Jump, kao što smo završili na prošloj epizodi. Pogo Jump. No! Opla! Restart level. I jumpara! Fuck. Jump! Ba! 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 Ponovo. Ne zanimaju me sad tokeni. Da ću kasnije. Gdje ste uopšteni. No! Mi ne treba tokeni. Znači, za šta tokeni služe? Za glupost nešto. Oni koji je napravio ovu igricu, svaka mu čast. Da ste oni koji je napravio ovaj level, baš je glup. Idemo na rating. Sad da očitam malo levele. Escape school. Idemo da izađemo iz škole. Barem se tako pročita. Šta je ovo? Da se vraćamo. Evo nas nazad. Get to have school. Get back here. I'm gonna get all free time. Čitam samo. Ej, no bikes in school. I don't think we need that. Take over there. To the Russian village. Oh, did it. Zanimljivo. Oh fuck. Bye bye, teacher. Shall I sing? Ole. Yeah, unazad. Šta je ovo? Ne luđe šema ikada. Napokon malo. Uff. Oh no. Ovo nećemo moći ove noći. Nećemo moći ove noći. Idemo sada. Sigi jump. Čime se jump. Treba mi skakač. Nuda Gigi. Nije lako. Fuck? Da ste ovdje me... Ovdje nije lako. Outrage. No. Ne može ni ovdje se pređe. Free fall, slobodan pad. Ne, idemo slobodan pad. Da idemo. Good luck. Thank you. Šta si ta radija? Idemo. Čini, si radio doma? Nisam tata.
video the box. Obožavam ovo. Kako se sad ovo radi? Ne, izlazi napolje. Napolje. Kako ono beže? Ne. Level. Kako se ono radi? Kako se ovo radi? Uzime exit menu. Sad ću kill machine. Ajde, idemo. Idemo. Ostavite me na miru. Naravno, ovo je nemoguće preći. Can I do this? Definitivno ne mogu. Za 3 sekunde prešli smo šemu. Idemo još jednu šemu i to je bilo to. Fight area. Wait. Fight around. Oh yeah. Oh. Idemo. Shit. Koji nob. Šta će ovaj doneti? Ode mi kids. Shit. Idemo iz početka. Moramo preći ovu ševu fight. Go. Dedica. Što ovo ima stiklić? Nisam htio da ga nabijem. Sad ovaj crnja ima ovdje. Razbio se. A ponovo! Mogu li ponovo da idemo da idemo. Dobro, to je bilo to, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!